Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefâ ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtefâ emme ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı acabalar, acatalar, ağalar, dostlar, iniler, barınızlardan tutkan orozunuzlarda Allah Teala'm kemçiliksiz kabul kılsın. Tutkan orozumuzdun jıyıntığın aksın Allah Teala'm kıyamatta beyiş menen kaytarsın. Allah Teala'm mınday orozolardın dalayın taqdırыбызга жазsın. Dalay jol orozo tutup Allah'tın meyrimi menen keçirimine çömülüğünü nasip etsin. Allah kelbetke emas, jürökö qaraydı. Allah öz ayetine Estağfirullah. Yevme la yenfe'u malun ve la benun İlla men etallaha bi kalbin selim. Sadakallahul azim. Bir gün kelip kalat. Al gün kıyamat. Al günü mal, baylık, mansap, perzent, kuda söök tuğan uruq da jardan berbeydi. Beyişke giriş üçün. İlla men etallaha bi kalbin selim. Biro oşol günü insanga eң payda bere turgan bir ele nerse özünün taza jürögü gana payda berет. Jürögündögü takvalığı, jürögündögü niyeti Allah'ın aldına payda berет. Oşondan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İnnallaha la yanzuru ila suvarikum ve la ila ecsamikum وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ. Allah silerden kelişken kelbetiňerge, çımır deneňerge hiç kaçan suqtanıp tiktebeydi. Allah silerdi özü jarattı. Özü jaratıp anan silerden deneňerge, kelbetiňerge suqtan çübele. Silerden kelbetiňerden, çımır deneňerden Allah Teala'ga keregi yok. وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ أي إلى عملكم. Biroq Allah Taala razı olup silerden jürögüňerge, anan jürögüňerdögi niyetiňerge razı olup tikteydi. Egerde Allah kimdir biröge razı olup tiktese ana hiç kaçan tozak azabı men azaptabaydı. Em üçün men sabagymyň temasyn Allah kelbetiňerge emas, jürögüňerge razı olup tikteydi dedim. Ankeni dal uşul ıyık Ramazan ayda insandın jürögü tazaradı. İnsandın jürögü arıulanat. Kör albastıktan, kızganıştan, gek saktoodon, gıybat kılıp uşaktoodon jürök tazaradı. Oşan üçün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inne fil cesedi mudga İza صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Peygamber aytdı. Adam balasının sol kaptalında muştumday bolgan bir et var. Eger oşol et oňola turgan bolsa, anda bütünдөй dene müçö tulku boyu oňolot. Egerde oşol et ele buzulsa, anda dene müçö can düýnesi tulku boyu buzulat degen. Koldun uğurdabaşı üçün jürök uğurluktan taza boluş gerek. Kolga rümkany karmap arak içpeş üçün jürök araktan oğlaktaş gerek. Eki salanın ortasına tameki kıpçıp çekpeş üçün jürök oşol tamekiden alыс boluş gerek. Kadam zinaga, uğurluğa, ribaga taştalbaş üçün jürök ribadan, zinadan taza boluş gerek. Jönökeyle koldu samındap, juup taptaza degen menen jürök kararıp kirdep kalsa, zina menen, je arak menen, je tameki nas menen sırtın parga alıp kirip, savına alıp kirip
ташқа бастырып чылап қойсаң дағы жүрек тазармайынша дене тазарбайды. Хасан әл-Басри, Аллах мейірімін алсын. Хасан әл-Басри ал кім болған? Ал Хасан әл-Басри ал табиғин. Пайғамбарымыздың үйінде тарбияланған бірақ. Пайғамбарды көрген емес. Умму Салама енебіз еркелетіп, көтеріп, таптап, чоңайтқан. Анткені апасы жан бағыш үшін мардикерчілікке кеткенде Хасан әл-Басри Хасанды Пайғамбардың жұбайына таштап кетшілі. Кейінчерек халифат Иракта болғанда ошол жаққа көчүп барып, ошол жақта жашап, Басарада жашап қалғандығы үшін анан Басаралық Хасан деп қалған. Негіз өзі Мадинада төрөлгөн. Bir gün ошол Хасан әл-Басри'nin үйүнө өтө жакшы көргөн, ушунчалык сагынган, куса болгон, издешкен акыреттик bir досу келип калды. Бул Хасан кимдир бирөөнүн үйүндө кызматкер болуп иштейт эле. Баягы үйдүн ээси Хасанды чакырып, менин үйүмө бүгүн көп жылдан бери көрүшпөгөн, бирок издеш акыреттик дос болгон досум келип калды. Кородогу койдун семизин сойгундагы эки эң сыйлуу, баалуу, барктуу мүчөсүн бышырып алып кел деди. Хасан корого кирди дагы семиз койду союп, качан гана үйдүн ээси алып кел тамакты дегенде чоң патнус табакка койдун тили менен койдун жүрөгүн алып келген. Үйдүн ээси досунун алдында уят болуп, эч нерсе дей албай, бир тилден кесип, бир дилден кесип, ошентип коногунун курсагын тойгозуп жөнөтүп, шашпа сени Хасан, шашпа. Мен уят кылганыңа бир жоорун берем сага деп. Арадан көп убакыт өткөндөн кийин үйдүн ээси Хасанды чакырып кызматкер да. Бүгүн менин үйүмө кектешкен, касташкан душманым келди, Касым. Баягында кылып мен уят кылба. Корого кир дагы, койдун семизин сой. Бирок койдун ичиндеги эң эки жаман мүчөнү алып кел мага. Башканы алып келбе, эки эң жаман мүчөнү алып кел, бышырып алып кел. Тамак даяр болду дегенде алып кел дейт. Патнуска баягы эле жүрөк, баягы эле тилди алып келген. Касым дагы, душманын дагы бир тил, бир дил кесип, курсагын тойгозуп, жөнөткөндөн кийин ачуусуна чыдабай, бери кел. Досума да ошону алып келдиң, Касыма да ошону алып келдиң. Бул эмне деген сый? Мен сага эки мыкты мүчө десем, тил менен дилди алып келдиң. Эки жийиркеничте жаман мүчө десем, тил менен дилди алып келдиң. Жүрөктө дил деген. Десе Хасан, мен хадиске таянып жасадым ушул ишти. Мен хадиске таяндым. Хадистен сыртка чыгып кеткен жокмун. Кур'анга таяндым. Кур'андын аяттарын аттап да өтүп кеткен жокмун. Аллах Таала Кур'анда субханалла "Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Sadaqallah. Kıyamatta insandın beyişke girişine jinap топтоп койгон капитал акчасы, коросундагы 4 түлүк малы, тосуп алган огород жайлары, көптөгөн перзент, небере, чебере, куда сөө, күйөө балдар эмес. Анын бейишке киришине мунул жүрөгүнүн тазалыгы, ширктен, гыйбаттан, риядан, рибадан, зинадан таза болгон жүрөк бейишке киргизет. Деп анан хадиске таяндым, пайгамбар айткан. Адам баласынын сол капталында муштай болгон бир эт бар. Ошол эт таза болсо, баары таза. Деген койдун эти тап-таза дедим дагы. Бу эт таза болсо, жүрөк, тил да таза болот деп, мындан башка эки жакшы эт таба албадым. Касыма жаман эт алып кел дедиңиз, жүрөк бузула турган болсо, тил да бузулду да дедим дагы, мындан өткөн бузулган bu эки жүрөк менен тилден башка бузулган эт таппадым да ошону алып келдим деген. Ошону таң калган. Андыктан
ıyık Ramazan ay içi yürek tazalansa anan til tazalanır. Al-lisan yukhbir anid damair. Til bol. Yürekte emnen olsa oşonu sırtqa alıp çığa turgan jarçı, poçtalyon. Kadimgidey no jayloga çıkıp bir bulaqtın közün tazalap çaqaga su tolturuş üçün kiçinekey noço bir şarkıratma kılabız. Oşol no, oşol til. Oşol arıqça kiçinekey. Bizde ana kırgızça kazanda olsa çömüçke iyileşet dep koyat. Yürekte sögünü olsa, jalgan bolsa, boğozdonu olsa, til hiç kaçan tasbih tartmaydı da. Til yürektegini suzup alıp çıkıp beret sırtqa. Yürekte egerde Kur'an bolsa, salavat bolsa, tasbih bolsa, zikir bolsa, davat bolsa, al hiç kaçan til denbeydi. Yürekte emni olsa, til oşan jariyalap beret. Allah Ta'aladan usunday suranalı. Allah'ım ıyık Ramazan ayında menin yüreğimde tazart ya Rabbi. Birinci, şirkten, ikinci, jaman kümönden, üçüncü, riyadan, el görsün üçün jasoodan. Şuların büt bardığı şirk alıp barıp koyat, Kuday saktasın. Ahırı bul yürek. Birinciden, imandın çayçögü, imandın idişi. İkinciden, suyunun idişi, Allah'a, paygambarga bolgon suyunun idişi. Üçüncü, kandın idişi. Dördüncü, jandın idişi. Dört nersenin idişi olgan yürek, bugün ıyık Ramazan ayda tazalanbasa, anda başka ayda tazalanbaydı. Ramazanın başından baştap ayağına çeyin, iftarda, suhurda tameksin tartkan adam özün özü sura veriş gerek bolçu. Emnege Ramazan kirdi, emnege çıkıp atat, dağı delemen, emnege tamekin tartalek, taştayelek men. Ramazan kirip çıkkanına buna bir ay boladı. Nege men bayağında sögününü taştayelek? Ankene anın yüreği tazalan elek. Yüreğin sep durat. Oşantan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüreği ile tazara turgan bolsa, oңola turgan bolsa, anda başka möçönün bar oңolup tur degen. Allah kelbetibizge karabayt. Allah bizdin yüreğimizge, niyetibizge, yüreğimizge, niyetibizge karayt. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğrunda Zahir degen jigit bar ele. Alar çölde jaşayt ele. Peygamber jönünde Zahir ar kimden ötkön ketkenden uğa berçü. O bugün Rasulullah momunday söz söyledi. Momun tip Peygamberin aldına varıp momunça el İslamga kirdi. Şirkten alıstadı. Musulmanların katarı köveydi. Safı kalındadı. Peygamber mıntı, uçraştı, oturdu, söyledi, turdu, bastı. Zahir Peygamber jönünde uğa verdi. Biroq Allah'ın buyruğu menen Allah Zahir'din öňün uşunçalyk sert kılıp jaratkan ele. Sulu emes ele. Bir körgen adam çoçup alç ele. Bir körgen adam birinci körgende biri çoçup selt edip çoçup anın öňünün sertligine çoçup ketçi. Aga koşup öňü kararak ele. Uşunçalyk kedey ele. Giyimi uşunçalyk eskele. Hiç kim anın yanında oturması gelbeyt ele, hiç kim anı menen dostlaşkısı gelbeyt ele. Bir günü Zahir atasından, ata men Maydina şaharına varıp Peygamberdi bir ziyaret kılıp gelsem. Eldin barlı barıp atat eken, mendel bir körüp geleyin. Dedel atası. Zahir, munol öňüň menen seni Peygamber emes, Madinalıktar şaharga kirgizbeyt ko. Muna öňüň menen, tüsüň menen, kelbetiň menen seni adam emes, mal görse çöçüp ketip bartpayby. Dep özünün atası üçin kemseltdi. Sırtqa çıkıp ıylayt. İçkeri girip külümsüreyt. Oşente bir gün atasına aytpay, Zahir Madinaga keldi. Suramjylap oturup Peygamber'in üyüne keldi. Tıkıldatıp, ruhsat soradı. Peygamber kel dep koşkoldup kütüp aldı. Birinçele Zahir'den Peygamber'e bergen surası.
başka adamlarga sunuştap жатқан İslam dindi maga da sunuştan kana түшүндүрүң угайын dedi. Peygamber zerikmey oturup kudum үйüne bir sıylı konok, kadırlı insan, bir өлkөнүн padişası gelgendey törüp oturguzup alıp Peygamber ıldıyda çök düşüp alıp Zahir'din kadır barkını şunçalık kötörüp İslam'da sunuştadı. Zahir darı oşanı gözüne jaş alıp, jüregi jumşarıp, Peygamber'e kolun sunup Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü İslam'a girdi. Subhanallah. Peygamber her bir insanga, her bir adamga mamile kılığını bilgen. Peygamber anın ön kelbetine karagan çok. Peygamber anın yüreğinin yumşaklığına, yüreği boş eken, yüreğinde şirk yok eken. Peygamber birinçilerden bolup anın yüreğine imandı oturguzunu kaladı. Allah hidayet verdi, İslam'a girdi. Oşentip al özünün çölüne kaytıp ketti. Biroq özüne bir nesen adat kılıp aldı. Daim gün sayın gün alыс Peygamberga kelip ziyaret kılıp Peygamber'in sohbetine katışıp ketmeyi oldu. Biroq bir adatı çölden şahardı közde kele jatkanda Peygamberga atayın Peygamber jaktırgan bir belekti kötörüp kelçü olup kaldı. Peygamber kede süttü, kede kaymaktı, kede töөнүн sütün, jana başka şunday neslelerdi alıp kelçü. Peygamber dağı Zahir'din beleginen aşırı belek dayardap koyucu. Ket bartkanda şaardın belegi dep şirindiklerdi Zahir'e karmatçı. Bir günü Peygamber Madina şaharının sırtındağı bazarga barsa Zahir çölden alıp gelgen buyumdарын satıp atıptır. Kadimde kıykırıp alıp kalgıla arzan da şaşıp atam. Anın şaşıp atkanı Peygamberga barış kerekli de. Biroq al arkasında turgan Peygamberdi baykagan jok. Peygamber akırın gelip arkasından Zahir'di şunday kucaktap durup büyük kötördü. Koya verdeyim. Tamaşаңды koy dep Zahir 2-3 jolu katуу çıkanaklar menен arkasına adamды urganday boldu. Biroq koya verбей koydu. Anın Peygamber ekenin bilgen jok. Kayra Peygamber öyle kötördü. Oşanda al bir burulup kim eken bul dep tik degende anın Peygamber ekenin bildi. Oşanda al sүйüngöндөн kayra arkasın Peygamberge şunçalık jakın kılıp bir mümkünçülük bir şans boldu maga. Peygamber arkamdan uçaktaganda Peygamberge bir üçünde köküregine şu dalımdı tigizip koyun dep kayra uşintip ataylap Peygamberge jarmaştı. Oşanda Peygamber үнін büyük көтөрүп туруп базардағы сода кылып жаткан мусулмандарга дагы мунафиктерге дагы кафирлерге дагы угузуп туруп кул сатам ким алат dedi. Тамашасы кул сатам ким алат dedi. Ошондо Захир көзүнө жаш алып туруп я Расулаллах мен арзанмын кымбатка кетпей калам. Сиз банкрот болуп зыянга учурап каласыз. Соданы токтотуп коюң. Mendey kuldu kim alat ele? Öňü sert, tüsü kara, kiyimi eski, kolundan hiç nerse gelbegen. Men ayabay arzanmın. Ötpey kalam ya Rasulallah antip men uyat kılbaň dedi. Peygamber bir-iki jol aylantyp turbanan jerge koyup turup, Zahir bilip koygon. Sen özüңdün tilingde özüңdü arzanga bağlap atasың. Biroq bilip koygon. Walakinnak indallahi samin ay gali. Sen Allah'tın aldığın şunda bağlısın. Bağ jetpeydi sana. Peygamber şunçalık maktadı. Peygamber anı daňazaladı, uğuzdu. Musulmanına dağı, musulman emesine dağı uğuzdu. Emni üçün uşentdi? Antkeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın yüreğin bağladı. Anın kelbetine karagan çok. Anın öňünün sertligine karagan çok. Peygamber anın yüreğindeki imanının aşıp, taşıp, tolup turganına karadı. Çin süýlegenine karadı. Ködönünün, köküregin, can dünyasının tazalığına karadı. Niyetinin en mıktı, taza, çınçıl ekenine karadı. Karabaysın mı? Çınçıl bolsak, yüreğimiz taza olsa, can dünyamız arı olsa, Allah'a da jakınmız. Peygamber'e da jakınmız. Andıktan, ıyık Ramazan aydan paydalanıp, Allah'ım, mına hazır uşul. Hazır iftarda hazır dualar kabul bolat.
Болуп атат. Bir da dua, tırnakтай да, kımınдай da dua kaytarılbayt. Egerde siz zinani, ribani, tuğan uruqtuqtan üzülüğünü ele surap koyup olsanız, kalgan жақшы нерсенин барын Алла Таала кабыл кылат. Перзент сурайсызбы, карыз сурайсызбы, аял сурайсызбы, келин сурайсызбы, кыз сурайсызбы, бала сурайсызбы, акча сурайсызбы, жерби, тамаркабы, эмне сурасаңыз берет. Бирок зинаны сурабаң, урлукту сурабаң, туган уругум менен катташпай калайын деп эле сурап коюп болсоңуз, баарын кабыл кылат. Ушул үчөөнү сурай турган болсоңуз, анда бүт баары кабыл болбойт, Кудай сактасын. Аллах Тааладан эң алгач, Аллахым жүрөгүмдү тазарт, жан дүйнөмдү аруула, ниетимди оңдо, орозомду кабыл кыл, туткан орозомдун аксын кыяматта 5 менен кайтар, ыйык үйүңдө амана жыйнаганда кылып, эми кыяматта Фирдавста пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйна деп дуа кылың. Аллах сөз түрдө кабыл кылат иншалла. Вакыт болуп калды окшойт иншалла.